Kora subscribe ku Murage TV ubona amakuru y'iwacu lolo. Kora subscribe ku Murage TV ubona amakuru y'iwacu yeah. Umurage TV waje ukenewe. Umurage TV televiziyo yacu. Umurage TV waje ukenewe. Umurage televiziyo yacu. Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Radio Umurage, mwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bihugu bitandukanye, muraho neza, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Abari iwacu mu gihugu ca Kongo mu bice bitandukanye, namwe tubahaye yambo. Abari mu Minembwe ku Ndondo, amwese tubahaye yambo kandi tubahaye mpore ku bibazo murimo kuri uyu munsi wa none, aho mwatewe n'abarwanyi ba mayi barabamenesha ndetse babanyagira amatungo, barabasenyera. Tubahaye mpore, twe turi hanze y'igihugu. Dukomeje rero kubashimira mwese abadukurikirana mu biganiro bitandukanye. Akaba ari muri urwo rwego twahagaritse bimwe mu biganiro byo kwishimisha cyangwa se zandi makuru atandukanye kubera ibihe turimo, ahubwo tuja mu biganiro byo kuganiriza abantu batandukanye ku bibazo biri iwacu ndetse n'amakuru ari iwacu. Kuri uyu munsi wa none dushakira hamwe ibisubizo byatuma tubona amahoro arambye. Kuri uyu munsi rero kandi nabazaniye umutumirwa, aho tugiye kuganira atubwire birajana cyane n'ibi bihe turimo. Njeni Oze Ruhumuriza, reka sabe umutumirwa wacu atwibwira amazina yiwe, anatubwira aho atuye ubu ngubu ndetse anatubwire aho akomoka iwacu muri Kongo. Mutumirwa wacu nimba twumva muzehe, turagusuhuje cyane. Muraho neza Ruhumuriza? Yego turaho cyane muzehe. Murakoze. Wotangira kwibwira. Nitwa Mudage Graciano Sebitarika wa Sebitarika. Kaba umunyabyinshi. None mukije muntumiye rero nkaba bashimiye kutumira kwanyu. Ubu nyine uri hehe? Nitwa Nduyano muri Amerika, ahantu hitwa New York. Ntihari ubukonje? Nta ubukonje buratangiye nyine uko nyine tugiye kubwinjiramo. Iwanyu ni hehe muri Kongo aho mukomoka? Muri Kongo ndi umuvukire w'Ibubende, niho twavukiye. Ahantu hitwa mu Rutabura, turi Mugono. Ariko bukeye turahagaya turanza kuba handi ngo ni ku Imbogo hafi yo mu Mutambara kwa Sebatwa. Bukeye turagaruka tujya ahantu ngo ni ku Mugorore. Bukeye muri 54 turimuka tujya ku Gatongo. Aho niho twatuye, niho nashakiye. Niho Murere yadukuye, tuhavuye ntitwasubiye kwasubira. Yego, nibutse abadukurikiye yuko tugiye kuganira na muzehe Mudage. Abantu benshi barakuzi, ugiye kutubwira Murere uko yatangiye, kuko uri umwe mu bantu bariho kiriya gihe kandi babaye muri biriya bihe. Uraza kutubwira Murere amateka yayo kugira ngo n'abakiri batoya babashe kuyamenya, noneho tuze kubisanisha n'ibiri kuba ubu nyine. Muzehe, kiriya gihe iyo twumva Murere abantu benshi bayivuga igihe cya Murere. Murere ni iki? Ariko ubanza utubwire nk'imyaka yawe kugira ngo abantu bumve umuntu tugiye kuganira nimba ari uwa kiriya gihe koko, hanyuma unatubwire Murere ni iki. Urakoze data. No. Murere, izina Murere yari Pierre Mureriste, yari umuntu wari waraturutse muri Gisangani, niwe waje ayishoreye. Ufite nk'imyaka ingahe muzehe? Mfite imyaka 82. Yego, ngaho komeza utubwire Murere uko yaje. Noneho rero iyo zina rya Pierre Murere niwe wayizanye, naho iry'abajenesi cyari icyama cya Rumumba cyitwa Mouvement National Congolais ngo yitaguye Kabila Waradini, ikaba icyama cya Jeunesse. Ngo kimare gutsindwa rero tumaze kukigaya niva mu izina ry'abajenesi. Kiri kwisobanuro yari cyama cya Jeunesse. Niho biva rero kuri Jeunesse, kuko biyitaga yuko ari icyama Jeunesse urubyiruko, ariko noneho twebwe tugihindura aba Jeunesse.
aho mwaje guhangana gute n'ico cama caje kubatera gute? Cyaje kudutera noneho ngo buce gahazaga icyo cyama cya Jeunesse cyitwa icya Rumumba, bazana abantu ngo ntibaza batabara bashuka babasarasaga amazi ngo ingoma ya Gasavu wari ku ngoma wari perezida barayigaya, rero barwanya kuvuga ngo bashireho iyabo ngoma, ngo bamare bararwana baratsindwa, mbese tuvuge gutyo. Bukeye Pierre Murerista abonye yuko ibintu bibaye kuba nabi bimaze kwinjira mu bapfurero n'ababembe bamaze kwakira ishari yo kurwanya abanyamurenge no kunyaga ibintu by'abandi, asubirayo yamye agenda we ntiyatinze. Asigara Kabila rero intambarira ariko tubaza kuba muri Murerega twabanye nabo kuva binjiye Murere yahutse wacu ku Ndondo muri 64 mu kwezi kwa gatandatu, baraseruka banjaga kwica abantu. Ndeke kukujana kure ngo tubone yuko baduhindutse, bamaze kurya inka zariga bariko baragiye zacu, inka zariga zari 15,000 baziri y'amezi 6 binjiye mu zacu, natwe tubaye abapenepe kimwe n'abandi tubaye abanze bayenye mugani wabo, noneho gabanjaga kudushorera igice kimwe cy'ububembe kiramanutse bakikije Baraka. Abazungu bamaze kuza bakaba abantu bitwa barekera muri Mure, mbese babajanye Baraka abazungu babahungishije bitewe na muganwa yari yarijibanye n'umwami chef de collectivité wa nani Mutambara witwaga Bisaso, yarahunze Murere aca mu idirishya arazarara kwa muganwa, aramuraza ngo bisha amahuzu yajanye nayo muganwa yamuhaye. Noneho igihugu ngo kimare gufatwa aragaruka asubira mu gihugu cyiwe Baraka. Abantu rero abazungu bariho bahitira barabamanuraga babahungishije, ntibabamanuye ku Rwango, babajanye babahungishije Murere. Natwe igice cy'Indondo noneho ndakujanye kure twamatubwira gutya turagomba abasirikare barashageze mu gipupu baratubwira bati tugiye gutaha, none nimushaki yo muye duherezanye Indondo yose. Turamuka bamwe baramanuka Muvira, abandi baramanuka muri Plene, abandi baramanuka hano za Kavugwa, twavumirije turi nk'abarereta. Icyo gihe ibubende gabo noneho bavuye abantu barashize n'ubugangi Baraka yamagagira cyaga Gisasoga afashe umuzungu abahaye imbunde 20 muganwa zagiza abagiriye komanda wabo yitwaga Rupande, bamaga basamukaga turakara katwa abantu musigaye barabarenza mu bibogobo. Rupande w'abasinga nabasema barabara ari hano muri Amerika, sema barabara ari Rupande ndagira ngo niwe wari mukuru avuwe yuri yarisema barabara. Byagenze gute kugira ngo muremo uwo mutwe w'abagiriye? Uwo mutwe kana naho w'abagiriye yumva kutangiriye aho mu bibogobogo bibaraka. Umuzungu garabemerera muhere ababahereza zo mbunde 20 chef umuganwa agazamukana ibice cy'abantu bari basigaye batarapfa barabarenzaga mu bibogobogo. Uwo mutwe gakeraga uburaremye, natwe turahunze ngo tugere mu Kavugwa, nibwo rero gakingiye yamanukaga asabye Gakanyike imbunde n'utundi tubunde bari barasigaranye duke icyo gihe cya Mushishi, arazaga noneho turatera. Umunsi dutera mu rubuga wa mbere ni jewe wari basigaye ku kiraro cya Rusizi ntaye ndinda abajenesi ngo batadutanga ku kiraro Cyunguti n'undi mugabo ngo ni Ruganisha w'abasengege n'abandi twese nabagahungu n'abacyaziga n'abagakingiye bararenga mu Kigarama. Uwo mutangiye kuza inka zimwe ziriko ziranyagwa, nanone bakaducamwo kutumva kwacu bakaragira imbere bashike abapfurero bakazijana. Ariko ngo buke turatera noneho kanyika duhereza imbunde turarenga mu Gitoga ngo tumare gushikana ikayabo yabikomeye yari turayisambura ikaya ya Zaburondo zabumva umupfurero niyo handi kayo sikomeye turayisenyaga noneho tujyana n'abasirikare ba leta natwe abagiriye ngo tumare gusenya mu Gitoga hamaze gusenyuka imbaraga gazaho zibazibayekeje. None uvuze kuko batangiye baza abanyaginka bamaze kurya iz'umuzunguriga, kuri ubu tugenda twumva bagenda bavuga ngo izi banyaze uyu munsi ngo zari zabo. Bigeze batunga inka kiriya gembere yanyu? Yabaye inka ndabona batunga inka mwana we, inka nkeya zari zitunze abapfurero. Umubembe watungwaga wabaye batunze inka basanze bazabakwa utunga 2 n'ihene 5 bakwa n'inkariko zitangaza cyabera nuko twema bende bazaga bajya kugura ibihiga by'umunyu
bw'itombe cyangwa ubusimindi jewe mudage mbaye bare bakazana ibiga by'umunyu n'utwunyu bazaga bateka bakaduhambira mu bibabi by'ingubyo bakabizana bakaja gukwa niyo yari inkwano n'inyama bagatega impyisi bakaja gukwa inyama nizo bazaga bafatisha irembo bwasa bakajyana imbwa 2 n'ihene 5 n'ibiga by'umunyu 5 niyo yari inkwano yose hari ibihumbi yigeze atunyuza amano. Ngaho dufashe uduhe ishusho y'ico gihe mwari mumeze gute bari baranyaze inka nyinshi bari barabatwikiye byari bimeze gute muri ico gihe ico kintu n'ukuri usari babanyaginka babesha abantu inzu zose twasize ku ndondo umwaka wa 2 turazi dusanga kanzu yahiye habe nimo kenshi yakwitswe n'umuriro uwo mu gasozi biriya byose ko birakorwa n'abariya barundi n'abanyarwanda noneho bamurerega ngo buke twebega ibyo nshaka kukubwira abiwacu ni abantu b'abanyabubende bumvise yuko abantu bahurutse mu bibogorogo haboneka akayira gatoya ku ndondo k'iminsi mike abiwacu ingabo yanje yose baramanuka bari Kibubende ngo biki Mubende naje nsigaye duhaye turwana kuri iriya ndondo y'Ibuvira ngo bice gasezera bacu bajya ingabo yanje baragiye kaho bigusigarega naje ndagiye sigiraga bacu urugamba rw'Ibuvira ndamanuka naraye mu nzu ndagira nimba sinabiyinga muganwa bayambonye nk'ifati uje guru umusirikare akiri mbuni nimuzamuke mufate byo tubanza gutera ishanji bari banyazinga turatera turahasambura ngo tumare gusambura ishanji aduhereza imbunde turazamuka dufata minembwe barabanje kugenda abahungu bamwe ngo bamare gushika abajenesi barabatera bica umuhungu mwene misugi bica uwundi muhungu w'abadahurwa bakomeretsa abandi nuko hagwa n'ubundi mugore wari wagiye nyine kureba ibigori ngo ni mukamakara nawe uwo munsi rero turazamuka kubugufiya dufata minembwe dusenya ururenge turarutera turarusambura abahunga abajenesi ababende basigaye turagenda turabafata ingabo ya Mitongo turabazamura no kuri minembwe ngo tubare gushika kuri minembwe barabamanura babajana Ifizi kiriya gihugu cyose cy'uburenge gisigana ari amatongo kirimo abajenesi gusa bene abana nabo bipuhure turwana nabo imyumbati bari barahinze turayirya kugeza kwesheje ibigori. Ese ari mwebwe nabo abaje basanga abandi ni bande babasanga muri ivyo bihugu hayivuga Ibubembe za ku ndondo hose aho twazaga dushika twazaga twasanga bamwe bakeya natwe twese bakaza bagwira abanyindu baturutse Rwindi n'abandi baturutse muri Tanzania ababende harabaga ababende b'abacoba bitwa abacoba hari imbere yo kwago baraturutse muri Tanzania abarovyi bacu mu bwari ngo bashike baramanuka ababende majorite benshi n'abatanzania abandi n'abanyintu hariya kuri Rusenda habaga umuhano umwe witwa abamati n'abanyintu bazaga baturuka Rwindi twese tugihuriramo hariya muri pleno hayo mumva abaga iriya ngabo y'abarundi bariya baba muri pleno bo kwa Kinyoni nabo abanyamurenge nibo bahabanjije nabo baza nyuma yabo nabo bahunga ubwami bari abantu b'ibwami barananirana bavukana baraja bukabaja muri pleno ngo bashika abazungu barabatuza uriya mushasha reka kubwira nabo wari Gustavo Rizide wari urimo abarundi n'udupfurero batungana ariko abapfurero bose biberaga i Remera bakaba hariya mu Kivibwe niho naje mbona hariya mu mushasha habaga ubupfurero buke ariko abapfurero bari mu mushasha majorite n'abarundi. Hanyuma muri ivyo bita byose byagiye biba abanyamurenge ba mbere bapfuye bari hehe abo banyamurenge kubwira abo kuri Kirumba nabo kuri Kirumba niho bishe umuhana wose ariko abandi bazaga bagenda bishe umwe ngo ni umupenete ariko abandi bamwe bakicwa no gusekerwa n'abapfurero n'abarembe ariko bari batarica cyane ariko ikintu batunyaze n'inka. Kuri Kirumba byagenze gute? haje
haje nyine ababende ngo bashike barabareka ngo n'abapenete sinzi uwabareze baraza icyo gihe hari ububyutse bukomeye cyane abo bantu bari bafite ububyutse bukomeye baraza nyine babasanga aho barabafata bose babinjiza muri kanisa basohora babiri bagashyika bakabashinja basohora babiri barabica bose barabamara hasigara haje gukiramo abahungu babiri ngo baseruke babona babo babashinje barirukana imigozi bari bahambiriye Imana irabarokora barakira ariko abandi bose barabashinja ngo nego ngo n'abapenepe ngo bazabazana ngo baduye bari abagabo gusa bisha abagabo gusa nta mugore bisha komeze banyaze n'inka noneho gatwebwega ngo tumare gufata imbundega icyo nshaka kukubwira havamo bamwega noneho barinjira baba basirikare hasigara ngabagiriye twebwe turavuga tuti ntaho tujya dusigarana icyo turusha bariya abana bakwirwaneho yego twebwega twakoranye na leta twebwe abagiriye n'abinjira igisirikare baragenda abasigaye abagiriye dukorana na leta amasasu yashira tukajya gusaba amasasu ifizi n'ibaraka kubera iki leta mwebwe yabemereraga kubera iki mwakorana na leta yari yaraduhaye izo mbundi yari ibifitemo izihe nyungu leta gayunga yari leta y'umubuti ayirwanya murere kandi batubonamo ubutwari kandi batubona yuko twebwe tudahuje na murere baduhereza imbunde muri make bazibahaye kugira ngo mubarwanyirize murere tubarwanyirize murere noneho ngo tumare gufata imbunde leta ikazamuka intambara yabaye nyinshi iraporo zikagenda zagera ifizi cyangwa se ari ibaraka cyangwa ari kwambuka bakohereza igice cy'abasirikare bakaza bakadusanga kuri Minembwe natwe abagabo benshi bamaze kugura izindi mbunde nabo nagiraga imbunde yanjye ya Poetrante tuzihishaga noneho bari baziga yuko turi leta nicyo turusha n'abariya bantu mino natwirwaneho twebwe twakoranaga na leta yego biragoye ubu nyine ko bo bokorana na leta ahubwo ubirebye leta irasa nk'aho ikorana n'iyo mayimayi biragoye ko bokorana na leta birakorana na mayimayi naho twebwe twakoranaga na leta n'amasasu yacu yashire tukajya gutangira raporo tukajyana na ba shefu bashoreye ibimasa nimba ari bibiri ari kimwe ari bitatu tugashikaga tukabitanga bagasora bakaduha amasasu twebwe naho niho tubitira bariya Mushishikarori yari mu ntuki yishwe gute Mushishikarori nakubwiye yari umuntu yari shefu tuvuge Karori Mushishi yari shefu kandi akaba intwari noneho baravuga ngo bararwanya abajenesi bariko bazamuka baza kubanyaga barabimenye babategera muri Gafinda n'amaboko gusa utubunda katungahe bari baranyaza abajenesi bo bakoze mu twase birananirana akaba umuntu mukuru mubari wo bamwe bamusiga bamurasiye aho ngaho byagenze gute tubwire kukuntu byagenze abatabizi nyine babisobanukirwe nuko noneho bamaze kwica abantu kuri Kirumba noneho bamenyaga yuko abantu babaye abapenepe mama barazamuka baraje kunyaga inka ruguru barabimenyaga babategera kuri Gafinda bahuka nyine ahantu nyine bahuka kundo rero nabo barabimenya twatezwe n'igitero baraharara ngo bice barahasiba ngo bice batina hari igitero nyabaki cyo kutwimira umunyagumwa habaga nimba ari bindanira cyamazamuka barahura noneho badukoze n'utubunde baba babashwabuka bakwiriye umusozi mushishiga ngo yamyamuraso mwambara mutsinda baba baramurashekera imbunda n'umwambi baba baramutsinze bamutsinda yari shefu nuko abanyamurenge basubira inyuma abanyamurenge basubira inyuma barahunga igihugu kirasambuka abantu barahunga ariko cyari biki
igitangaza turi mu kubona uko barahunga abana bakizereramo abanyaga inka baramanukana izindi barambukana inka zimwe zirambuka iwacu Bubembe niho bariko bazinyagira kuri Rwerera kubwiye batsinze abahungu babiri umuhungu mwene Rukiza w'umwega n'uwundi mwene ngo ni mwene nde bararisha ariko ntibigeze batwika inzu n'imwe baragenda ngo buke barasubira baramanuka bariyimba n'abakomanda igihugu barasubira babisubiramo zose uko zakabaye niko uko bazisize niko bazisaba. Reka rero dukomeze twibutse abari kudukurikira kuri radiyo Umurage ko turi kuganira na Muzehe Mudage aho ari kutubwira amateka ya kera y'uburyo barwanye intambara ya Murere, ariko noneho tugiye kwinjira mu gice cya kabiri hanyuma tumubazi we uko abona ibiri kuba uyu munsi wa none. Muzehe, uyu munsi wa none urabizi ukurikirana amakuru ku buryo bwose bushoboka, ubu nyine ibiri kuba ku Banyamurenge wowe ubibona gute nk'umuntu mukuru? Biriya rero biri mu kuba ku Banyamurenge sibwo bwa mbere bitubaho, iteka byose duhora duterwa n'abapfurero n'ababembe babitererewe n'abandi. None abantu bataza bareba kure, bareba gusa inda zabo kugira ngo barye bahage tibamenye yuko ejo bizobabyarira ingaruka. Iriya ntambara nzaye kubwira iri mu Minembwe nta mubendo wo kwidoni peni yo kuvuga ngo akore biriya, nta mupfurero ubikora biriya. Rero ko barashukwa na Leta Itabara, ko barashukwa n'abariya Abahutu b'Abanyarwanda, ko barashukwa n'abariya Barundi, ibo ntibamenye intego y'abariya Barundi. Iriya ntambara ni ukuri iyo batagira abariya Barundi n'abariya Abanyarwanda n'abandi ababembe ntibaza bakora ikintu bari bonyine. Ibyo bindi bya mbere kandi muri uriya mushasha hariho Rukeba, hariho nde Inganje, haja Mudandi, mbese baza bicara bashukwa kandi bajya kwitera hejuru bagasanga byababyariye ingaruka. Ibo kuriya rero iriya ntambara reka nikubwira iyo abantu barabashuka ngo bamare kubashuka icyo gihe inka zose bari baranyaze zaririwe irurenge zirashira bazabarya ntibazabatunga. Rero numvise ng'umwana w'umubembe umwe ngo inka bariko barazisubiza bigeze gutunga inka. Nta mubembe wigeze gutunga inka keretse tumaze gushika mu gihugu inka yatunzwe yari yarayihawe n'umunyamurenge kandi yamara kuyimuhereza akagaruka akaba ari twebwe tuyiragira. Nta mubembe wigeze aragira inka mu rwubigwi nari kugeza n'ubu nta mubembe wahawe inka ngo ayiragire, yazaga ayiragiza abayimuhaye cyangwa akayiragiza ubundi muntu. Umubembe yigeze aragira inka mwana. Ubu nyine nta iriya ntambara twebwe uko tuyibona. Umunsi bariya Barundi, umunsi bomenye ubwenge bagakura bariya Barundi mu gihugu n'abariya Bahutu, kurahije ukuri kw'Imana nta yindi ntambara yosubira kuba. Hari abavuga cyane cyane abarebera bino bintu hafi n'ababembe, abapfurero, abanyintu, kandi tubibutsa yuko atari bose. Mu babembe harimo abagabo, mu bapfurere harimo abagabo, mu banyintu harimo abagabo badashaka ino ntambara iri kuba. Ariko kariya gatsiko ka Mayimayi n'abandi bafatikanyije babari inyuma bashize imbaraga hamwe ngo bakure Umunyamurenge muri kiriya gihugu c'Imurenge. Ubona byoshoboka muze? Ibo mwana twabananiye tugifite za Muzeri turaza turabatsinda uzawumva igihugu. Hariho umunsi umwe intambara yabaye ku Kabara tayewe rwamaze gushyika mu Mikarati turuka mu Minembwe berekeza umuhungu ngo nibikuba w'abasita yarwaye umusipa yari umusirikare yaje mu Kibari ndamuzana ndara hakurya ngo ni mu Ngezi kwa Nyamuhenda kumupfurera ngo bice barambwira batamakuru abajenesi baraje bahaye bashaka baturutse Rurenge baca indondo yose iwacu Bubembe bamanegamira kiriya kibira kuri Gishaho baraza baraseruka mu isoko iyo ku Gatongo basega bahisha abantu baramanuka. Ubwo abantu bamaze gusubira mu gihugu bamanuka gutyo umurambi wose wa Gatongo barahita kuri Nyamara baramanuka barika ku Kabara baja hepfo ngo ni mu Karimbeho hakuno kwa Bisara aja kwita kuri Rwerera ngo bashike bagwa mu bigori basanga ababembe bari barahinze mbese ibigori ishyano ryose bamaranga kwava. Bari bashorewe n'abakomanda batanu
barimo babandi uzawumva n'abandi sigaye ndibagirwa amazina bashorwa n'abakomanda batanu noneho ngo bamare kugwa muri ibyo byo kurya icyo gihe ndayoberwa nawe amaze kuva mu Minembwe arashyitse mu Mikarati umugira ngo bashika bagiriye bagiriye muri patrouille babaguye ararwanye barabirukana ngo bucye mu gitondo basubirayo n'abagabo bakuru bose bandahererwa barushesha baragiye ngo bamare bishika ngo babakoreho mutwasayo babagurutse batumiye kwa Gakinge yari amaze gushika mu Kagogo bamutumaho bati turatewe tugiye gusambura kandi ariho tukiza Gakingiye yohereza abasirikari 11 nanje ndahashitse kikije bikubaho ngaho sinigeze niyuhagire ibariyeri yari ku kabara ko mufurero muri kwa Mamesa mu matongo ya Mamesa nanje namangiraje ndagiye ngo dushike turahuye turapanga intambara ngo tumare kwitapanga Gahungu yari afite SM Hayizura afite SM nizo mbunde furu twari dufite zirata amasasu 20 nimba zaragiraga amasasu 30 sikibuka SM yazagivuga rero gatangara natwe tukagira Afrika nageza amasasu 10 tukagira n'utundi ngatungaye za Farega yagiraga amasasu 25 iyo gacyari gitangaza nazindi zose twari dufite tramuveri birazo cyakanje urugamba mu gitondo Nyamujara agenda aracokoza yo waza guhagarara haruguru y'abakasa bakama bamubwira ngo tuyoje tunakuye banagaraza noneho basatse turarwana Gahungu asubira hirya nanjye na Hayizuru tusubira hino turarwana twese n'ababagiriye no kwandeberwa turarwana ngo tujye kugeza mu ifazi 3 baratwegura jewe na Hayizuru baduhurukije gakomero haruguru Gahungu baramumanura bamwitije kuko bamufashije ku murambi hakurya mu Kamete mbira Hayizuru ndazura ati mukane wa Musaraza ni wari kwaje amasasu nari mfite amasasu 300 Hayizuru ati ndaba ukuno kuvuga ngo kwantayego barasambuye none mureke duhindukire yari afite FM nanjye kagira kwetarande ndasumwe ndamubusha na wundi nanjye yambari yarandarampushije twaba duhindukira mbira abantu umuntu usubira kurenga haba indamura twamwe duhindukira gutya ngo duhindukire bitatu barashe mu gisambu kera twumva yuko batatu bataka twaba tumije zanga mu gakomero turabahurukije tubahaye umurambi ko turagenda tubarasa naho kiongozi wabo bari bafite komanda wabo wari twaza tumwita ngo ni Rukofi nawe twamukomerekeje ntitwabimenya ntabwo twumva abajenesi biwe bose baramukurikira yaje kugwinya banda niyo bamwishiye ngo ni Almasi Ngurube ariko uwo muntu yaratugwanyije uwo munsi gatanga tugira gushaka turabirukana ngo tuye kugera ku murambi kandi njyewe na Nyamuja turagafata gutya n'amaboko turagafata yari kapiteni DPM ngo ni Asumani Rukoko nuko tugira gushaka Gahungu nawe yari hakurya ngo arebe yuko duhuruka mwirango araheguye aravuga tabacu babasubiranye nawe yamabahindukirana arabisa mukuze nawe arabakura ngo baje kuduserukaho babuzinzira amabiroha mu kibiro nuko abajenesi turabatsinze turatashe turaye kuri bariyeri ngo bice mu gitondo twohereje Nyamuja ngo akirafeshu banga baraye bahunze barajabuka mu Karinde ngo bice nanjye ndajabukaga n'uwo mugabo turataha tujya kwa ntayoberwa ngo dishike baturahiye ikimafa turaharaye ngo bice Nyamuja tubiye gutandura asanga baragiye ngo chike nyamanja mu Kagogoga kujya kusaba amasasu ngo dushikeyo ngabamenya yuko bari mu Karinde ho barabatera baramanuka imyeranda niho uwo mugabo rero wari majoro niho bamwiciye majoro nde ngo majoro Almasi Ngurube no kuri bamwiciye imyeranda basanga twamukomerekeje uwo munsi mu Kibere uwo majoro wa Maimai no intambara itangira gushogora rero dusigaraga twebwe mu Minembwe bakatera bugaca bakarigita bugatera nicyo gihe bagiye hewa bora ibintu bene ibyo bene uko basigara baza kwiba narateye umunsi umwe turagenda njyewe na Munyakazi Agahungu ngo ni Munyakazi kabazoze turahuruka Nyakagano nageze Nyakagano ngiye uyu nguyu kandi ngenda mpiga bamure mwembi gusa twari 12 ko mwari mufite ubutwari buhambaye 12 ngurahije kuri mwana 12 turarwana
nimugoroba turarara ngo bice turarwana mu gitondo timoje dutahe tugira guca turataha ngo dushike muri kama ngo reka biyuhagira nagiraga amakenga ndahagarara hakurya muri ko murajya kwiyuhagira naho bagica baje badukurikiye nyine mbona baturutse hakurya nyine kumukikira bariko baraza biruka ndabarasa kwe ntaje yaza bivuga nguko kwigubu ndagira ngo namwe ndakrinda kabangaye bagize bacabacu bariko bajaburuka muruzi tugira duca dufata umusozi dusiga tubutwite hari mu kwezi k'umunani tugira duca turahuruka inonjwa twaje twarapfuye neza mwese mutabaruka amahoro twese habe n'inkomere oya uwo munsi wo kwantayeberwa turwana turi abantu 32 mbaye nkubira habe n'inkomere ndaye twatana ndumva Imana yabanaga namwe muri biriya bihe reka ko turagera ku musozo rero ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abanyamurenge bose bari mu bice bitandukanye hanyuma turangize ikiganiro cacu wenda nko mu munota umwe ubutumwa ntumira ku munyamurenge icyambere musenga Imana icyakabiri bagira ubumwe nk'ubwo twagihaga baravugaga ari umunsi umwe nkazanyazwe irurenge ndi Nyawarimba ngo zijye kwijabuka ku murambi w'imarangwa kera tubatwabashikiriye turazitanga zose turazigaruka waba umwe twagiraga twazaga tutakumva mwe kazanyazwe ntituzi nimba ari zande nimba ari zande rimwe mu bende baraje banyaga inka 36 tutarazamuka mu minembwe jewe kandi na Munyakazi turagenda n'abandi bahungu barimo ba primayeri bandi bundi abandi bana b'abanyakarama turazikurikira bakarenga tugahinguka bakarenga tubona zifashe kumuringa ngo dufate kumuringa zifata kumuturirwa ngo tugere kumuturirwa zibageze ku Gashonja ngo tugere kuri Gashonja ijoro rirafata turaza tubarara haruguru zamba 30 ngo bashike barabahari bifu bamara teninga standard dusanga inyama turatema kwikorera inyama z'inka zitandatu kwikorera inyama inka 30 turazigarura turataha reka tugushimire ku mwanya duhaye rero kandi tuzokomeza tubaganiriza ico tuzaba dusobanukiwe tuzatubabaza turagushimiye cyane sawa urakoze Kora subscribe ku Murage TV ubona makuru y'iwacu Dodo Kora subscribe ku Murage TV ubona makuru y'iwacu Umurage TV waje ukenewe Umurage TV televiziyo yacu Umurage TV waje ukenewe Umurage televiziyo yacu